ميمان الهجا جار كدن خيراتي جار كدن شما خيرامد عيني كيف وشي وجار شرطان نواب بله ایشف کماما مرانه جاره اولی لپاریس ونسر دیکه ببن ام گلک بکلجانم امن شانس من هبو که گلکی جاره لکردستان به واقع دار کر وز لسر نابه ویجی نابه خواجه پر که فشرف که ام لپاریس جی اولی وان گاه دار بکن Ce soir, nous avons parmi nous un groupe qui arrive de Ahmed, j'ai envie de dire d'une des capitales du Kurdistan, du nord du Kurdistan, qui sont parmi nous ce soir. La particularité, je veux dire, de ce groupe, c'est qu'ils sont musiciens dans tous les sens du terme. J'aimerais dire quelques mots à propos d'eux, même si eux-mêmes vont se présenter. Ma, qui est en fait une institution à part entière, a été fondée en 2017 à Ahmed. Comme peut-être on a déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, être musicien kurde, être artiste kurde, peut-être être kurde tout simplement, veut dire résistance, veut dire être résistant. Et Ma est un des meilleurs exemples de cette résistance. En 2016, de nombreux maires, commères plutôt, qui étaient des élus et d'autres élus du HDP à l'époque, du parti pro-kurde en Turquie, ont été remplacés de manière anticonstitutionnelle, j'ai envie de dire, par des décrets-lois et des administrateurs les ont remplacés. À ce moment-là, nombreuses personnes, notamment des musiciens, des comédiens, tout artistes, ont décidé de ne pas continuer à travailler avec ces administrateurs et dans beaucoup de difficultés ont choisi de fonder des institutions et Ma en fait partie. Ma en kurde, ça veut dire ceux qui sont restés. Et leur nom le porte bien, ce sont ceux qui sont restés malgré tout, ceux qui ont résisté malgré tout. Moi je sais que leur première réunion, elle était sous un arbre à Ahmed. Et aujourd'hui, ils ont plusieurs maisons à Ahmed, ils voyagent dans tout le Kurdistan, ils voyagent en Europe. Et ce soir, ils sont là pour vous faire voyager dans les 4 coins, les 4 parties du Kurdistan et dans tous les dialectes du kurde. Sans plus tarder, avec vos applaudissements, je vais les accueillir sur scène parce que je pense qu'ils auront des choses, déjà de très belles voix à vous porter et surtout qu'ils sauront davantage mieux se présenter eux-mêmes.
امجی لسر نوی کومامای سپاسیا خودگین او چارمین فستیوال چاند و هنر یا کردی و یا پاریسی امجی پیروز دگین و ام هیوی دگین اف چارمین به سدمین و ام دیسا لور چیه خو بگیرن دیسا جیم سپاس دگین شبا امی بیچک با خون بازم دریج نکن 37 ما تقانم ناخذ تمام وتركيجي ناخذ رئيس السلاف جبوه تخازم بيشك بس كوما ماي بكن و دست بيجي تلفزيون بيشن ام شش هوا الوقت شش اندام كوما ماي مخابن كيم هاتن جبر بكوما ماي 15 كسي اللي جبر سري دانا فيزا هناك هوا اللي ما نكارين ورن دستور او نبو Donc tout d'abord, nous vous remercions et nous sommes heureux d'être présents ici. Je souhaite d'abord dire que nous avons 6 personnes qui nous manquent parmi nous. Normalement, nous sommes un groupe de 15 personnes, mais malheureusement, 6 de nos amis musiciens ne sont pas parmi nous, n'ont pas pu venir aujourd'hui. Comme moi, en musique, Académie en musique, Beriago, بنابه ما موسیقی آوا کردن یعنی 2017 سال 2010 دبنبان شهرداری دا شهرداری باشار مثلا آمده ویک کنسرواتوار آرام تیگرانی کاروبار سر همون بشین هنر کاروبار هنری پیش دخست هر ورده یاویده Comama, ou bien encore, comme on peut le dire, l'Académie de Ma Musique, parce que c'est une académie, avant de s'appeler Ma et de prendre ce nom, œuvrait sous le nom de l'Académie Aram Tigran. Et dans cette académie, ce n'était pas uniquement la musique, mais les différents arts y étaient enseignés en tant qu'académie. دبیدا به هزاران زارو و جوانان کنسرواتوار آرام تیگرانی پرورده دید
حتى سال 2016 جارا یکم وقتی کو قیوم لسر شهرداری کردستان هات داین یک جی سازی قانون بیش کنسرواتوار کردی یا لباکو جارا یکم هات یا واکر دوی قیوم بیده هات گرفته. Donc des centaines et des milliers de jeunes, d'enfants ont pu être éduqués à avoir une voix musicale et pas uniquement parce que ils ont eu cette éducation dans un conservatoire au niveau de toutes les disciplines d'art jusqu'en 2016 où ce premier conservatoire du nord du Kurdistan avec l'arrivée des décrets-lois a dû être interdit. Veja, vedeme, yen ku devjê berdayê ji xwe devjê berdan yê ku biryar girtin ku xwedî îrada xwe derkeftin gotin bi duruşmeya em zarokên vî welatî bê muzîk nahêlin her çi dibe bila bibe ji ber ku di wê demê de ji bo navê Kurdî saziyekî ku perwerdeya Kurdî bi zimanê Kurdî bide hema me bêje qet nema yek ji wan em bêjin perwerdekarên ku ew ê di encama konservatuvar aram tikran damay bir yardan ku got em çi bikir em karobarê muzîkê ji bo zarokê wî welatî berdewam bikin ji bo wê jî 2017 ma muzîka te ava kirin. À cette période, en 2016, quand il y a eu les décrets-lois et les administrateurs, ceux qui ont arrêté, se sont séparés. Et puis nous avons voulu continuer. On s'est dit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, nous voulons continuer à faire quelque chose pour les enfants du pays, du Kurdistan. Nous devons continuer un enseignement artistique, un enseignement de la musique kurde en kurde. Et donc nous sommes restés avec ceux qui étaient déjà au conservatoire à l'académie, ceux qui en ont été diplômés et nous avons donc en 2017 créé MA. هلبت 2016 وقتی که قایم هاتر راست ما موزیک نه هاته بکرم و سالک نابراوی دا دکیشه دوی سالی دا پروردکارین ما با آوایی که میوان مالا مالباتین کو زاروکین وان جوانی و دهاتن کنسرواتواری سالکی مالباتین خو پرورده موزیکی بردوام کرد. Bien évidemment, en 2016, quand il y a eu les décrets-lois, ce n'est pas tout de suite que l'on a pu recréer et mettre en place ce conservatoire et cette académie. C'est pourquoi, durant un an, entre 2016 et la création de MA en 2017, nos étudiants qui étaient au conservatoire et à l'académie ont poursuivi leurs cours au sein des familles, c'est-à-dire on allait dans les maisons de ces étudiants-là et c'est chez eux que l'on faisait ces enseignements-là. أبي تشتغل نشاني مدى يعني مرو بهيس وإرادة أخوة قارة بحر أوينا جبوا بولاتي جبوا كردستاني جبوا زاروكي ولاتي أخوة خدمتا موسیقی و ایدی هر کسی بود شد بکره سر بلی به هر درفتا خدمت پیش بخه ما موسیقی 2017 بیجا به پشتوانی مالباتا هم جهیلا هم بیجن جباکی هم جهیلا سوسیولوژی هم جهیلا آبوری به هر آوایی به پشتوانی مالباتا و هلبت دوست و کسو کارین و خواستم پشتوانی ما موسیقی بکن 2017 ما موسیقی ساعت هوا کردم. Ce qui nous a montré que quand on le veut, on peut et on doit continuer à faire tout ce que l'on peut. Alors pour nous c'est la musique et tout le monde peut d'une certaine manière continuer à œuvrer dans ses moyens pour notre pays, pour le Kurdistan, pour les enfants du Kurdistan. Et c'est comme ça qu'en 2017, avec les soutiens des familles, mais également le soutien de la société, que s'est créé MA. C'était avec leur soutien tant d'un point de vue économique, un point de vue social et tout autre soutien que l'on puisse attendre. إجازة كرت ببرمجوي روشيش 2017 حتى نهابة هزار أنصار وجوانا پرورده موسیقی بزمانی کردی لم أکادمیا ما موسیقی پرورده دبینن دبن بانوی دا شهمو بشین گوری شیانا أکادمی همو بشین موسیقی تداشر دکرن حولا ما أو أموک کنسرواتوارا موسیقی کردی لباکور بکاری بمشین کوم اماجی یک جی پارچه کی آن میجن خبات کی اکادمیا ما موسیقیه. باز باز.
sans trop prolonger, donc on peut dire que le groupe Komama est un des résultats du travail de cette académie, du conservatoire du coup de musique qui aime la musique, qui est le seul conservatoire à donner un enseignement complet de musique en kurde au Bakoul, c'est-à-dire au nord du Kurdistan. Et Komama est un des groupes et un des résultats de ce travail. جارك بخير أتمنى السلام والسلام. بدنا نمشي خلاتنا ودكش. مالي أبا زور سباس.
Şanımiyane bari bazatere Zari aynı bere Zari Mere heyi 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 Mellema men heyi Dil mera men ateyi Dil terenaye cehraye Ne bebo bebo Gula men ateyi Rındeka men ateyi Mere heyi 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 Mellema men heyi Dil mera men ateyi Dil terenaye cehraye Ne bebo bebo Gula men ateyi Rındeka men ateyi
سینم تو را بمش دمش کنابت ریده دستی قماش عجمه دلاله بخیر و سلامت سر بنا سینم مهلا و رمضانی سینم دلاله عذاب دال خدي فدران سري سينما خمي هاي سينما تدمر تهيم هاي دلالي شبك بدمات منه سینم وقت منو تقلت میران سیران کرد کل مال ده و موافه و عینک داران سر شوکه و تماشا خالا بسکا کرد دلاله زنگو برو بدنه سینم مصار سپینه سینم دلاله سینم شبكم شامي حلب بيردي خالص برسي نبي خوياك هاي سينا تدبر تيم هاي دلالي شبكم درمان تبني موري ay delale ay delale ويدا ما هو خوش الوالي سنوفنا الدلالي حوالي ونش بجني دوالي مدبيتورني دلالي حوالي وهنا شفت برداني في داري
تاكرات كتاني والليلي وين عنتر يا شمراني تمالك لواخرك يردوستي ياري عيني شبكي بتشكابر لبيبي رواني شطاوة هيدوطاوة الهزي ما واي واي عليك يا ناري شامل ما واي شطاوة هيدوطاوة الهزي ما واي واي عليك
بس